office ojja kurora ofuna okugarukibwamu oba lesiwe atwatachi mwebale muno. Okay, maybe Sandra alo omuntu agondeze kugira ekabuzo kyakwabuza privately oba ensonga zikwatagana n'emirimu. Could you be having any telephone number yosakuteeka ogamba wewe musakutera hano liko mukayambe mu mulingo gonna gonna? For now nyandiendeze tugume tukolese office. Yes. Tinkwendeze kugaba my personal. No, office number of course. If it's there. Maybe you could give me small minutes. Okay. Fune nambegyo. Yeah. Mjakubani mugisharinga. Yes. But for now, leka tukozese office. Yes. Niyo tulenti oba ojja kuja ha offices za Liberty hano oba za BTV tujja kuba tugiforwarding nambegyo basobole kuba nibagikuha. But walola oliho ima ne district eziri haihi usagenda district na bagamba kwenda contact ya UNOC. Okay. Bajja kuhe namba osobole kutubikira. Okay, anyakura Bunyoro television tukusima muno tuwebere muno kuikara norola kandi oroho kandi nyo na wateseze tuwasimire muno ntugamba tumwebere kwani mutesa kandi mwebere kwani muuliza program by the way okurora no kuhuliriza binje byo kwakana baita fire warora kandi wahuliriza wasakwana osoma tukusimire muno tugamba nti webere kubaga oli ha Bunyoro television nsaro hano wa Fort Lot kandi habyombe ko bya Liberty FM no sirimuka no sakwana kusanga in the business no gonza kuranga ijo tukira hano Bunyoro television sakonteka business yawo maiso gabantu buli kimu kyona tsakwana kigenda kulungi omu maiso program akugambire ekuruga mu Uganda National Oil Company kandi omufunze niyo UNOC tuwena mwana mwisikipa kumweta Sandra ni wabena kuchenjura ensonga zitazi munazimu. Sandra tutakamalirize ni manyoko inayo aburuganda ba mama na batata ngugondezo bara mucheo. Okay. Ninyenda kuramkia abazaire bange mukuru Johnson Kaliyebara. Yes. Akolera mtaoni mpaka na mama wangu alomuka mweta Kiara Silvia Kaliyebara Kinogozi na muhanda gwa Kampala. N'abanyaruganda bange bona jajja wange bakifumuraho. Yes. Nina bajajja wange abandi babakatase hawo wema. Okay. So n'abandi bona bali bayingi muno basakwa Uganda. Yeah, Uganda bange bona abanyani n'ebikago nabitusaba nabo bona baramukiza. Okay, wewe muno Sandra kandi abanyahoyi maranyoni mbaramchaho ndi wewe muno kwa mugonza TV yali kandi TV eyongeira mani mu program zona vijja kwa ntuzikuichaho mbujwire abanyantu bamasini ndi baramchaho ndi wewe muno kwa mugonza kurura Bunyoro TV. By the way, for your information ningonza kugambira nti Bunyoro TV we are now on digital kandi umuntu wena nyakuli mu Uganda yona kitoro cyo kono turura abali kabare abanyakuli Kisoro sazino bakutota buriro abanyakuli badana abanyakuli Kigali ekimayisazi no nibasakwa ne barola Bunyoro television tubasimire muno kandi tubagonze muno tugamba nti no bundo obwire mongerege musakwa ne barola kandi tugamba nti Sandra agambire bayina na Twitter osakwa no kibasomera. Twitter handle yaitu osakuteka ekaguzo kyawe eba UNOC_UG. Yes. So abaina masimu usagenda website usagenda ha Twitter handle yaitu noteka ekikaguzo kyawe kijagarukibwamo immediately bokuba nokitekayo. Okay. Okay, ladies and gentlemen, tuwasimire muno kandi tugamba nti mwebale muno kwa Bunyoro TV kandi nogonza TV yanyu Bunyoro television. Tuwasimire kandi tugamba nti sasa ntujja kwa tubasibula tugamba nti mulale kurungi mukama ruhanga abalinde omu studios omwanju zikano mtekatesi o program Papa Elijah Deman na mtawi wange Sandra niko tuwali hano okoro kimu kyo ntwati kwicha mu burungi kandi kurungi munonga. Kwa heri tutaonana mulale kurungi ono aba Bunyoro television.